Talofa mafatalo fantu ila ufasa songa le devanga o lea fia fina ua sabari vali antu le vale wantile 5 minute wati aine le intu lai 5. Ile tautua faa wawa lau BluTV po lau ngalu moana TV. Male por kalame o le Tautai faiva o le anturu Tautai mre manoli ne yaso mantango vie. E ui ina ti munga manto. E sa o le pese misiru kisua. E malingi ki munga e asa malela. E se ai tu inga tau ya manto i au gilani nei. E fai o le malingi o ti munga. A o la fo isu suru le lalongo winga e ki mula le aso ne. Mo le faa whanga maua unto uma lea ua mawhai fo i ona. Au whanga i runga o penga tawhailangi ea masila mai mo mai i le tautua faa wawa lau BluTV. Wa tau sila mai fo i le ofisa nei mai so le tanto ofisa au tui manukau. O whaiva ese lo pepe le mantou fo i au nanga i le nei aso. Ia watu mati e mawalunga ili tio fo ingolo maa o le lau ele ele o manukau pa whaikikili malingi ti munga ona o lea ua malu le wha ma leo lo niu le fio mai o tafe tafane ia o le fio ngai le tamapantele Father Mosese Vitolio tui e au te lo ua tausi la fia me se fo i le nganta i le talingo le manu Samoa i lana tautua e me se fo i tu langa wala walunga ai lana saunoanga e moni ma wha maoni e a nganta fo i lea e a o lea ua mafuta mai o la tau le komiti tama matene tuwai o lea o ngai pele le loto Logoipulotu e la e fio mai le fio ngai le prestene e a le tofai a Fotulafai Sanele Leilua e ngata i leo le la le lei le tausala ia Moelagi Leilani Jackson ia o ia fo yo le autostusi ia o le mafutanga o tama matini tuai o lea o folofa ma fatalo fantu i lunga o la porokala me faftai wa fea le tautai e lo to o va pa ia o lo to o va mamalu ia ala to committee la fionga le tama falanga ia lo leo ma o ka mol le fionga pa kele mal makomikinge ya e o folo fa kwai le paia mo lunga ya Samoa e o paia fa e kalesia mo malu fa ale ku me se o paia fa malo ya me se so Samoa fa inga fa kalo fo so Samoa fa yonga mai mo mai ngai por kala me ngai va ngo le fiafi malo so ifua malo le langi mama malo le pali a wafe au mga ruenga o nge yaso. Kau ka yae, peo le ngol po kalami. A wafe au mga ruenga fai ungo nge va yaso. A mese nge yaso palei. Ma lor so ifuka. Whakaro fo le fionga, whikaringa. Le nga, le asiaka. Le ai, le whakongo le po kalami ngei. Ma lor so ifuka manguia le kalainga. Le vai malai, le vai kima, le vai malai.
Malo te tau fai fatalo fai langa leo le tua se taimi ia tanoa pe manlele le fionga i tamambate. O fia Fotulafai. O sao fai au kafole. Fionga ia fara Mosese. No fia pa ia se fatalo fai lo na au lenga ia langa sa uanga i le po na lo fai vai le talinga au gilani o le toe taliu mai o le manu Samoa te to fitu. E ilana sa uanga na mati e mamau alunga ngamakua iyo hina. O kama ia femi kaya ngai uporu. O kama mai le mokele se la fa. Talofa te lo vionga tama fa nga. Lange maso fu maua ia wa kafia fu wa kongor nei mau ka makalasi maka ngofie ma lo lange ma. Sei fo manuia lo vionga le tama fa nga ia fa so ole tanto wa fa talofa le la le lei. E lo vionga Moelani Leilani Jackson ia ala fa la fatuna o e va silfiti. Ma lo mo fa talofa tu lungo le proclame. Ja, talofa lava na ma fo e te oe Vaetolo poka e o lo Tasi Market. Ia malo o ta fia wa ese fo yo tatino ayo ie o monele o bufa Samoa wa longo itino matangi le lei e uina lo wale tau ai ki lo kala o lo to tau no o mai o le to te to ai officer ai va ai lo male no i fafu pe o to au mai le langi le o le kaufa West Auckland por le taufa sa fotu le au mai kaufa sa fo kuanga o mele le ia sa Pasa hoi. e a mai le nei vai aso tatu tantana no ia fa pena ai le o fo ile tulanga o le fama po e ino le famo moe male au ngo aute e a mai le nei vai aso o timunga tanto e a mai le tau West Auckland lo fionga tama patele ki nga ki mo al fi ai o ma ko me fonga le ko anga ye le loko le West ia ka iro ngele saufa o le West o le o mo me loko ko ki o le langi kanga fa vetai o le fa fonga mai le manto po le faton ia anton no le afai ma vai ma lu lo na lutu e fa mano si a foi fo i misa sa le tai au ma le tai au a mai le toutu langi a Fotulafai Ia. O le kulanga e kasi, o le kulanga i le kau ia, kimu lau ai le mawhai lava, e kauanga uso whenga ruenga. E le whapea, le anga le kau whapea me rol pāran, e ngofo e marolo le ai, e whai kauanga uso whenga ruenga. Peo le anganga ngā o le. O leo te tau ata i loula e se senga maroon, i oe. Se pakere, senga whaia, i oe, leo te le whai atua o te alofa si au pule o sena au pulu. Ai, o le hata le tau mori mai e le tūlanga o loula e o no le malo o Queensland e po le saolea? Peo le anganga saoanga. Malo whawhetai ia manantou te muso fo i ave lolo tātou taimi e manu e tā ua le tātou wa mata upu taratala noina o le ua whaamapu e yulungalu le tūlanga wa ta oto i ai le tō wha o le tō wha lofa o le tō wha e tū le tō o e te bai le atata a wasa moa e me se fo i o le ngoa laua lunga o le ngoa le aonga Logoipulotu ia la votu le tātou komiti o le a le tā ua mare mafuanga o a toe au ai manongi ma toe tau fangu le tele o i la tau sa o oina i le kolisi i Logoipulotu a le a fo i se toe tā ua o i a Logoipulotu mo le whaafonga maua le tunu ule nei tei Afkai e siaka mo le whaafsili. Kei mia, alau i kele sanguanga le fionga e pākele, ia ala au kau whailo aku le mafuanga mo le au kua le whaamoe. O le kaimingei. O lau sila fia umma e Samoa, o le kapungi Logoipulotu. Le kapungi le au. Ma o le kaimingei. Ua koe la langa e kama makenge kuai. O le mafukanga Logoipulotu i Salafai. Ia se polo keki i kongo o ngfuanga o le au. Peole. Ia. O le alaua mauku le mafukanga i Samoa a Salafai. Usa e, se kemi wha mangingo pa kere kausanga a makame. O le kemi alo wha akingo la wanga luenga. O le fausia inga le o le. O le fausia inga le o le mauka yuka. Usa o le aunga o le wha mui. O le polo keki. Mo ka ngaka makua, ki ngā makama makua i le mokele i Salafai. O se winga wa whaingo fie pei al ngofanga i mapu i whangalele upolo. O leo wa whausia kama makenge kuai o Logoipulotu i Salafai. O lea la, o le vanga ka penga la kou o lau wa whanga yoi la ngaruenga. Ua kangia i lima whaingo la ngaruenga kama makenge kuai i Salafai. Kaimi ngei la, ia, angale umma kwa koviki. Ia, ene whainga mako
kaulanga kaunga ise mako sao me se ama ko ngi kama por kenge nga onga long pulo lo au mau se vai nga fio le langi ni e fai se mako sao a wala nga luenga lo fe ngai male kama mo kenge kuai sala fai a on nga ko winga long pulo ya male onga ngi fa moi pio ya la lenga a se ko fa ya pio nga pa ke mama ko ngi ya le au mako ka penga se komiki maole ngai komiki wa fiai sui mai Hawaii Amerika o Australia o ngai New Zealand e o na lo Wellington o iai ma kongi o uma fa kaskas en failang mo kal ngoi lungo so ka inga fa ong pongi e ka penga se fa moi a wale so ma ko saole e proke kilo fa isamo ia maole kulanga ka ko proke kilo isamo ia lo manguia me umar kengi ai lo lava si seleng o le ala mga o mia soso o le ala le on mako ka penga ngi fa moi mako ke fia lima fa kasi usom kwa fa fingi lo isamo aske mala fala wikele la finga pakele le umar fa mo kusa mo fa fisi fa te Fotulafai tama patele se va ngati fa lo tele le fa utanga ole malo fa kai mo le ngo ole lua fe sfurfiku nga ka penga e kama koe fa mau popo nga faile ol fong kanga ngo ye fo yo so se polo keke koe mangku e pele a onga polo keke la le skama polo ke ya nga o marko mikile sa mo le sa mo wa kule ka i nga o le kama ake pipo le fionga ya al pakilu ma trading e mai se to give the green light ma le blessing way le mfainga a makasemea ia nga ave le famangianga ale kama e pikopo i kama le kurupula le ko mai longo sku ave ai o fai pa o mela le ke foi wa ke le ia o sa o ngi o si ki mai lua suba e lua suba va e a makalonga o ko ka le ale o ka ke e mai ak eles kama i me e paol me la wa ka va ko le anule o le ngaru nga wa la fo mai ngia fa kangi mai lo ingi kama mankenge kuai ni i Aotearoa le la ma fo ko miki ke fomo ma le au kuskus ia le fo wa ka lo e so nge pe wa o i ko ya lu ka ya i Semu ia ai ka sa pe lango i le la ko fai o le ka uo mapu pulotu wala o sui e pei lava o le saunga ngal maka ke fongo e pei o mapu fangalele makori o ngo umangi o fangalele mpuloto ngo ngo le fale alupo o ma ko me ma ko le la taua yo le fa mangingo o me uma ko puloto na o Talofa o fangalele le wa just go back in his manaya inga wa ka unga ka posale kasiva fi kasel Little Sisters of the Poor. Kal sanga Kardinal Pio. Kasiva fikulima. Ka kala lo ko a maua lo ka mam ki nga maku uma faufa. Baila le uminga fau fikas fikulua fikol fikfa fikulima ko a mai ale ia mapu fangalele. Ko a kalia lo ka mam ki nga maku. Nga solo ke not solo ke like we do today. Nga ke sa mo mene. Nga ke fa mai ka kingali. O sa moe kausi manku mahakua kausi i maoka malawa au fela me lo hi wa kumu ma fangalele a e alwe avelo kinga kemi e ke la ko le waiting list ma ka ko le ka langa ma fangalele ka siba fikulima wa fa ofia ke wifi ka kingali e ka elenga ka koliko ka e ka lesi la mo fa ngai messe o ka kousa mo e kausi mo ka malawa ia ma kua se i fai langi la ko ka fai ele kali ka kingan fa mer ka kingan sa wa so kali la ya le kali le tumula ku mo ma fale o fa mo la o ka ma ken ku ai mo ma pulo ia likewise pe o pia o le mea la le o ma mea le nga fa nga ku limas fulu ka usanga o ka mai kai sa last year lua fe lua kas o le kala le a ma me fai a Sister Maria Francis Pale o kingi sa foku fo ile ka mai kai sale o mai sister o map fangalele nga kangi lima ka kingali le fauma
ai ngā kalo I kapo sa e oku mai fafu. As we speak today, e alanga ola mawhangalele, e le o ngkupe mai Amerika o le akangi I lima I le anga lofa kaka, e walma e mawhangalele, le ngā kakalo popi. Everybody, kaka maku, ai vaila le alu, o le maamonga, o le asosio whawhawhinge, o le maalisi, o le skopa, a vele, e tō nei pēr whaila ko whansi mawhangalele. O me foi la le lo mako mai e lu mor TV ki nganga ko pala ai o sengo maka le mori. E kangi ya ku kama ku waile I. E kangi I lima foi amol mole pa I o sala fa ngai au tero. Allo fa mai fa ile mapu pulotu sa vai. La wa maka. Ele fa pela ka ko foi. La wa maka e kama mkenge kuai. Mai sale longa e kau. I fa sale anga le. A o ka ko lango o le ale me fai. La wa ele page kivalito. Ai to nei o le nga fai foi la o maliu last week ma ola o afekala nga to nei foi. Ale mo mau ia na to nei. Ka ko to nei pe lima ka la skul kala. Wa como eu sila au sava ile overstay ngi ya. Alofa mai ka ko alofa fa mo ya kamam ken kuai. Ma pui plot wala fe ngo fifia le wa ku fa u wa makanga ma I wa ngaro me ia o ke lo ga foi so pouco o ma pu lotu se ka o ko ma va ile o ko pasile fe le ia ku le wa ia ma fa lo fio ngar ka il ka pu kala ma lo fa tai lo fio ngai tama bantele se tai mi foi ia fa popole fio ngai tama tai ia Moelani ia o le fo fa tu lo watu o ke o koviki ia o anga ore swing or kaule ma le tau fa su le fu ale ai le fa ngata le fa ima fa ma kau karekali ai ole ale fa ina tu lango le tatu por kalami fa vitai o monia fo ile ingoa e na fu ile o nga o Logoipulotu le fa fonga ma fo ia le tatu o tunu o te lo ele ia se tangata sa vai e no fo mai ma por kalami ne ele iso na loto nu loto a motu Tanto mo tele sala fai ele vai fo le fala o to ia ia tatou tumua wa ele fo se ku mua ko mo ngoa o mo song ai ngai sala fai e lua fa singo manga o tanga tatou o boru mare mo tele sala fai ai o le silio nei me o mai le tau fa longo antu le fofuanga e ia iso na aunga ai mai sea le ngai tatou te fa tata me o tatou te faia ia ai mapua ile taimia wa tanto matua afo ia il fa mama avenga o soifuanga kau kele o ko feora de kasi valu ngo lima o le ai alu ilunga le folonga ia masuinga fo I o fa soifua malolo ina mavainga fa pena e mo o mia ai tu ai nga Maota fa pena ia mai se o nisi o ngase mafaiona po ia le soifua na tatu mantua e fa ai tete nga dai le no foto tele tua ai mo o mia ile mo mia ngale ia manantu fa tail fa to fala inga ila foto ia o le vano fo ina le nei te lola o mata lo fa le to tele ila to la mai mo mai ia ma fia fale ali le fu ai pe o le tala ya tua ile mali to ia tau te tongi aso fa tasi o le fa mo ngolo iai o iai se aso o loma o ani fuafua ngal tanto komiti mai le nei taimi anga I luma fa ona fa mai lo le taimi le nei a Fotulafai ia ko masalo e o le sile va nga ka u e ka penga mangingo o le polo kekinga mapu pulo a fai o e nga o ngai pulo kama marketing e le fa pea ngal polo keki ala va nga le Samoa le hai o polo keki maga ko o e nga o ngai pulo o polo keki maga ko pe o le va ka kule ko feilo o polo keki a fai nga o ngai pulo o e o ke awai polo keki le fa peo fa piko nga o le mafukanga I sala fai ai e fa mga kuaku ia o le ala aku Leilani e fa makala aku ia le kulanga le mfainga faila foai o le ala koinga foai ia la fa manginga ko Leilani kulanga e fainga ku mai lo foai ku sai mar fa mo le nganga foai mo loko fai kalia fu ke ifo la fa soa mangkua mapu puloko awali fa mo lo walo ku ia lo mfanga ala ko ku ia Leilani ia le kako o fa mangingo ku va nga ye mo lau fo yeah sorry faftaya mo le vano o le taimin nei ona o le ia kan volen ka ko ia le covid fainga ka ia nga fai ia maftanga ia ma awala fo yeso etupea I pe o corporate dinners ma me fa pena
ai ona fo'i o le taape o le oesa o ina le polisi a wa whaonga ai la ia awala teknolosi ma awala ia wa maua e tātou vaitaimi nei. Le lawa create ai le give a little page pe ona tu atilunga le screen e mawhai ona e alu ia ilunga e whai ai lau fōa ai e whaingofia ana pe a e follow pe mulimulita i whaasino lei ai lunga le page a wha pe whaingatā tele ona e anga ai le Facebook page a Logoipulotu. I ona whapso ta e melia po ai si awala e mawhai ona e momoli mai e lau fōa ai. O le taimil nei ia e talia lava so se tāla pe tele pe titi ia e talia lava. O loo iai fo il fofuanga mo isi awala so etu pe se taimi o iluma a le taimile nei o le paule o le wha moe lea e tā o wha iai ia le tuanga tupe le taimile nei whaftai lava. Malo whaavitai le na sa mo wa sila mai. Toi koe fokasi e lunga le tātou give a little page lea mo le sila mai le tātou tunu lunga le tātou screen. Logoipulotu College Alumni for Mapuipulotu Home for the Age Savai Samoa le na o le page le na pe ona sauno ai tu le committee. E ke aru ai lunga le page e ke le kalangoa sisi ke kalangoa i informations ma wha maunga e se kiwa fo ilau se leni o le avantu mana tua e ono lilo le va ai committee ma va ai tangata lau fo ai malo ma au au fo tatou te ilia le pu tu lango me ai e kango malo loto ia o le fo le me o le antu ele tu e lo finga lo tatou te lima limai e si le fiele tu e sa wa fo ile manuia i fo tu tonu o le fui ni o la lava fui ni ia mana tu fo ia i fa mo nga mawalunga ia ono le tatou taimi o le tu ele 5 minute le tatou committee lo fionga tama pateli ia ma fai ona fa popo le tu langa o le ngani le manu le tunu wa le ai se mea o ke la walunga mo mimika ia sa va o le loko kasi esa ole tala o ko loko kasi esa va sa ole sa fokunga yo no kai lava o sala fai ale ufunga le mo fai me fai le va ai le ko miki ko o ngao kanga kai pe ko ke le sa Fotulafai ma sa le longa iva ala valu ka le ko miki ale o le loko koa ma me fai ke le po fe mo o fa longo le pinko o la ko papa kiu le fai fo la sabali e so ko pe fai la ko portina le fai ia le la wa apa ma e va le ka ko au so ka sala fai se le fai ngofie e ka ko ke ma fai pe a ka ko lima fakas alo fa mai fai se ma pulo ko vel manga yo ma fangale ma ngai ke ma fangale le ngal pa wale le home sa mor ke mi ka fai ma fai se mo fanga fa pe sala fai ave ka ko ma ku pe a wo ka sin ka ko pisi ke le ngal e ngale ko asi ma ko o ma pu fangalele e kangi lima na ola ia o mailo o le ma ngai o le kivalito ele mfengo fa nga la fo e alu sa o ai lunga o alu sa o i komiki sala fai ele ai se me ko le luma i o le ma ko ke le ai ma se kupi o le foi ave ma ko me so ngai alo fa mai malo fa vitai tele ia Fotulafai ia leanga a faitau le tanto wa no fo ampuleo no sala fai ia o ele si pule matua e faitau ia me se fo i to o fui fatu ia awale fio Leilua le to limonalo ala le to masala le to malo le malito ia malau fa auto tanga o le tufunga e lo fa le tufunga ia suela vele manino sa Fotulafai tau lunga le tanto fa mo o le fa talonga le nivanga o le fa ia malo fa ka ia ke manga koe o lewa sa ngole fionga ya pakeli fa ku se kalo sanga vai le ia le mokele sala fai ia maso sa moa me se o ko kama mkengi kuai o ka kolisi long puloku ia kasanga ingalo ko lo fakula ia wale ka ko lima fa ka se wale fa mo o mai sa moa ia o le nganga lava nga ai ngai vai ngore asu ia fai lo le pasanga ko pa ia mal marul ka ko aku ia ngai me mai fai ia fua o ka ko makua
wa o nge ala lang ia pulan malo si fe ko ke uman makua ia le ka ko ku Samoa ia o yen me ku ia ka ko kinga makua makama makua wa ka ke malo si ia ia e lo pe ke wa ku le mo ko so le wheelchair yu ko ngai i long plok ko mapu plok ko le nganga le ia ai mo ria ku le nganga fa kai la mako fa kalia ma le fia le ale fo ai ma ke kali se pai ma le fionga ya pakeli le o kan sanga ku pakeli ka ko mesia ka ko ka mo ke ko long pulo alo lo fa mai ai on ngiva ai ngole fia fi muda ku fa kai keli la wo krenga sia ka le fa ko ngol pro kalame mo mako wa ngoa wa ngri ngi po kalame ia ene fenga fa ilo ma fa la wi keli lo mako fa moi ia paula nganga Samoa ia ano fangia so mako kuala loa kum sa mako karsanga awal mako fa moi ya ro fangia le ku ya mo pel maro sur kingo ya war ka ku ingol mo kele sala fa awal ngai fa moi ya mo ho ele finga pa kele le upu mo le ku awal fa fa ngai yele langa fa o si kaulanga il mero ngalu ya me se lo fa kala nga siaka ya mo le upu markala awal ka ku ingol le ku ya ai ola lo ngai kanga Balo fai tele le fautanga do ma sa Fotulafai ia o le fautanga le vale a wanto to o yanto ilangi mana mulo ulu ia o le vuai moa wina mai ia pa ia wale fio le tama fa me melo le tama tausi e finao wa fo le fio sa fa ma sa umalau le te ko niu mal fa sa ia me se fo ia le fitalinga ile le o le tu le tama le fa mai tala la sala fa ia o le so le tama no ia le fionga ile lilo mai anga le fionga ia la via ia fa tai lu fa saulu le prokalame ia manatu o le o tanto fatu ma fa le titi le nei taimi ai so o ono le lima ma manu le tu fa mnu le tu committee tele ni o toloto le anga ile titi e pe on sa no ma tano le fionga tama bate ele la kiki le fa mnu yanga o sa le fionga la ki tupo ia ai fa tonu ina me o ma ono le anga le le tu ia awli tele tu taimi le nei fiafi malanga malanga pa ia le lo wale ni tau tatu toi felo ai sia so iluma ia ni tala le lei ai mo ni taimi tatu walu le manolonga ona toi fa o le proclame ma le fionga ya Aupito su o William Sio le minister tanga tatu botol Pacific. Thank you. The reason why I love Talofa Voucher, it's easy, it's super easy, it's convenient, and you can basically order anything online for Samoa on your phone and really right here from my couch. It's that easy. You just go to www.pacific40.com and then you select from a variety of services that's available on Pacific 40. You can even select a shop that's close to your village. So if you're looking for a way to help your ainga in Samoa, this is the perfect way. Pacific 40 Talofa Voucher. For you, for me, for Samoa. O le tautua ma le auaunanga o le Maota Samoa Service Station nei tuanai matu. Mātou te utuina lau sā ma le tele leo nisi matu auaunanga ese. Ai le ngata fo i lea, mātou te siakiina fo i lau tāwale. Mātou te sapalaia fo i swahuu mo lau tāwale. A whai fo i o vai pa o lau sā, a wala te popole. Mātou te sapalaia fo i ea mo lau tāwale. Mo lau nofo silafia, mua, ta pē lau tāwale pe autu. Lua, ta pē lau telefoni i le taimi e utu ina i lau tāwale. Mana tua foi, e matua i whaasa ina le tau mawhatapa aina foanga whape nei. Wa iai foi au nanga i lunga o le Pacific 40, e whaatau ina ai le Talofa Voucher. Maota Samoa, o le Maota mo Samoa uma. Mātou te fia e au na pia mo o e Samoa, whawhetai le awhio mai, we'll see you again, and God bless. A whaia te mo mia o loa mai Samoa, ma nisi o atu moto le Pacific kai pe o fiti matonga. E na o le Tasi lava le marketi te mo mia, le Tasi Market. Tasi Market.
Ele ngata I fua whatoanga e maua fo'i ia te maisi me tau mafa maile moana. E pei ona uwhai atu. E te maua uma o loa mai atu motu le Pasifika. O le talo le te sila mai ai. Numero tasi lea o loa sa palai mai le atu o fiti. Kako karongi ue fo'i ia soi. Maua fo'i le umala mai tonga. E le ngata I lea. Mo I lātou e fia le tātou tama o le whai. E te maua uma lava I Tasi Market. A whawhetu langa o whaalawe. E sa o le lei. E maua tātou pusa pisupo. Tu ai ngā lele ia leo le pama. Le gata fo ilea, maua pusa moa, I so si tu ai ngā sizes. Whape fo ila kako pusa siu pipi. Anse mai ngar ka pusa siu ngar whapule mole. Tai. Tama ia mo whara, la ver gata fo ileo pusa pepe, I le Tasi Market. E maua fo'i ipu mo whaalawe, in bulk, I le Tasi Market. Ia le nasa moa. A mai ala ona fai umalau whaatau I nei le o nanga le Tasi Market. Aua nei e tu muli, ai alofa I nei o tātou ai ngai sa moa o le whea ngai Markoviti. E iai fo I le lātou o nanga ua tā ua le MoneyGram. E lafo ai tupe mo ai ngai sa moa e le ngata o nisi o atu motu le Pasifika. E tasi lavare no fuanga I te whaia ai tūranga uma nei. Le Tasi Market, whale o loi Messi Road I West Auckland, a le ngata I leo Papakura I South Auckland. Can you be my wife? Fifi lava fa Talofa atu I le whaafonga mo le mai mo le tātou tunu o le tātou puklame le rei o lo whapena o puina I nei le afio anga le tongo I le vai munga. Ia o le so le ua whatanu I nai I al puklame ia po le whalinga fo I lau whai whatoanga me se fo I lau whai whaiva. Ia le ua whaingoa ina o le talo mua. Ia o stasa puklame sa whama ita I le mta ngā ruenga o whatoanga ma whainga whaiva. Le pe o na taula mua I le afionga le Liminista, le afionga le lauli al mani toa polata Bluwave Samoa. Ia mai se fo'i o le pulenga le matanga luenga o whātoanga ma whainga whaiva o le rei wha ma ite ina I e tamu whai. E una I le toenga lue ina I o whātoanga mai se fo'i o tātou lau whanua. Ia I le tūlanga pe ona iai ia ina fo'i tausanga o tonai. Lea la ua toe wha ma ite ina butu. Lai mai le whainga malo nei mai se o le matanga luenga. Ia o le awha pena ona e sila mai. Ia I tūlanga fo'i iai ia tau ma whainga lau whai whātoanga ala fioanga o le tongo. Ia mo le silafepe o le tātou atunu ia o le asole ua whātaunui nai ia le whalinga lau whai whātoanga e me se foi ia I lātou lo whai a lātou a tinai se ese ia o vaenga lau o fu o whai le leanga ia manisi lau o tūlanga ia e tawala mai le wha ma ita le matanga ruenga o whātoanga ma whainga whaiva ia me se foi le fionga le Liminista le fionga la uli le mali toa polata ma fosi ma o le leila vaenga le tai le ua ma whatase nei ma le fionga foi I le pulenu o le fionga o le tongo ia se fai foi sina fam talanga I le taua ia o le nei foi fam ite ia le ua toi langa ai ia le tulanga o le ngalua ina o whātoanga ia I le afioanga o le tongo ia whaatalofa atu I lau fionga le tofu le ia o le ase tulanga te au ngā ma se taua ia o le nei foi polo kalame mai se le fam ite le malo mo le talo Mo mo lava na sile vi inga man whaftai le tua ina o mwhai on whatau wina le yaso I le manuia ai o le fisili ona o se whama ite le malo ia mo le foi le nganga whaftai le parmia ma le kabineta mai se foi le minsta whatoanga ia man malu tanga ruenga ona le foi whama ite o ale atina enga o nuu malar whanga ia I le nei lava nuu ia na matu ta pena lava I so se mea ele ngata whatoanga o la fumanu ia o Paruenga taulima tinam tamai tai ia pete ane o tu fatasi ma le fa mo o le malo I la toanga o le ono fulu tau sanga talu on tu tasi tatu malo ia le ala le wa o tu sila le yaso ia le wa o fanga poto umo le nu o onga ia o ngasi tanga matutua ia o tinam tamai tai va be foi le rim foi pule ia lo fatasi mo le yaso va be foi la fenga luenga le tua ia matu te mo ma wina le yaso ia matu atu lo mo le tua le ngang fatai ona fua mga ruenga o matulima ia po whātoanga e mai se fua ngā ruenga alo filima tinam tamai tai ia mo whaione whatau nuina le aso ma le nganga atoa ia manuia le ono sifulu tau sanga o Samoa ia e toi whamalo atu ma toi whatalofa atu ia rei fui vaenga o le tai au pe ona silafia o le tai au nei le ua iele wha moe ala fianga o le tongo. Ia mo la tu talo mua, stasi fo I o whalinga lau whai whatoanga pe ona whama I te ele mta ngā ruenga. Ia mesa fo ia o le fionga le Liminista, le fionga ia la ule le mali toa.
le foi ua fai ona fa Tasi mai le vai ngole tai au ia ai ole a tua no le fionga ile limited star ia se fai foi se sa no ngalo fionga ile ta ua ia ole foi fa mo ia mo se foi ia ole fa mo la fionga le tongo pe ile tai au fionga le minister ia na lo fa tai elo le tai au nei le tai au fa tai mal fa mo ile tua ona ole tau mai e fatino le uruai se selenga le tato nu le tongo ia o tato lua ma fa mana tuina o tato tuto tas ia tulanga ia ele fatua ia me le nei taimi a le sira mai mo ma tato tunu ia o le fatu le al tato mtanga luenga o le tato o e fai tulanga fa ma puina ia ma le sosoani o tato tangata nu ma lava mai se la fai fatuanga la to ia tua ia ile proclame nei e mai le malo e mai sosoani o me fainga luenga ma me uma ia e unai ma fautuaina au fai fatuanga o to me ia ua e fua lava mo la tou ele fa pe fua na mai le mo le malo ele ai le malo e ngai su e marketi ma fai me uma ma sosoani ina ia maua le tamau ainga mo le fai fatuanga uma i Samoa e mai se ole sapalaia le o tato fonga tau mafa mo le paia ma le malo Samoa uma lo lala papa au ia turu mau ono lai o te talitonu o la tau mamafa tatou atunu i fua fa ele ngai se turu ale initiative atole nei mal poloketi le nei ina ia maua la vanoa e oi foi lava tatou tangata nu e fa atau tatou fua fa ele lenga mo la tau mamafa ia e maua ai ma tamau aingo tatou atunu le unga na ta ele nei e mo le toile ngang fa ftai ia mal malu le tu malo kongo la taua malu yusoli mteli ia matua alo mali toa malo tu dia popo tenane le tlenga ya bauta wam tu samau malo fa style tarifa lolo a me se foile family ino tu langa umo nei por kalame lo wai se selenga ina ia manuia si tatu atunu manuia le so Samoa alo fat Toi folo fantu ma toi fa talo fatu ile toi fa wawo yo le tato programa yo le tautai ai ile dei vanga fo yo le afia fi ya me se fo ilo fa so Samoa ina ua se va le tu va le wan tili toi lu se fo minuti on tale o le tula e ono a o tautai le tanto fi so te inga ma le fionga le minister o tanga tatu moto le Pacifica ya le fionga ya Aupito to fai to su so William Sio ya ilungo le tanto wa sum ia aua mo fo ile hava no ai toi sila toi ia o le tanto fatela no anga na le sa fatu no ina le so yo le tanto BluTV le to fa va ina forsa to ina sa mai sa mo na le lai le taimi na fatu no ina ia le fa mo o le talo mua a le fio anga o le tongo ia wale fio to le opupu mo to le opupu ia fongo la taua ia e ina ni fo fio alo to le opupu malo le mali toa ba se fo yo o soli e mateli ya maleftelinga ia tu sa mau io mantango fi e se fo ile mau fo le va ia tu ai o le nei la fo i masina me se le roatu le vai so ne dende ma fanga solo tu isi vai so o tona ia tu ma tau tia le tu langa ile talo mua so tanto tino i Samoa ma tu fo dasi le o fainga le sana ona fatasi lava ona faia i Samoa mai le tele o paia inga o tona ia tu o tu ile fo ile HRPP ile fainga fo i mar fatu tengo le fainga malo le sa faia isi fa alinga tele fo ile le tasi uporu ma le ia me se fo ila ntou mai sala fai ai fa tau no ina la ilu ma monto le malo i taile i matangira lu le fo e tu langa fo ie le fatu ma fatu tu oi fale ie ia ai tau to va tu le manu lo tele le antunu ina ia fatu wina ma faali ma failoa la to fu o seleselenga fu fatu anga ya me se fo yo tu langa ile ngati fale ma me uma fa pena pitai o le nga o tu la mai le fast po le fatu to ile tu sama utasi le fainga malo fo o suila le la to fo fainga wale to ya batula tamalea le sa tele ina benefiti ila to mo wale tupe ya ai no fo la va ma tau sa mil pe palopa ila to ile mo faina o mai ya pia fa to tia nei fa mo o le wa mafai ona au vatu inu i tua mafio anga e fai lava le talo mua a le fio anga la to male tu malo lo winga la le la ya ile fa mo le fio anga o le tongo ile tai ona le la
ia le sa fa tasi o tia ia wai la walunga la fo I tulanga o nei fa solonga o tatu tarumua e ta yulu ia le matanga luenga o fa to anga fainga faiva ia me se fo I tulanga I este tosi ia ma vainga fa pena I tonu Samoa le songa le lau le mali to le o tia polanta I va forces met le lan tau tanga ia tuai ia I nisi na tulanga le talo mua le ia tai to te sila mai I lunga le tanto screen iyo ia inisi o fa fianga matango fianga ntelea ia onai fana wa onga tasila le taua ele ngatala ile fo ile vanua mo ainga faifako anga sa o ila e alu sa o ia faifako anga la ko ia au mai sa o fu on fa ele lenga sa ro fa tati e lu mo malai ia matulanga fa pena ele tau anu fu la ndo tau sau le sikanga kale lavar kupe fa ka walu me mikai o ia pia I pe o talo mua na ye mua e kele nga uma ai wa sau ilungo I niusel tangata ele faifako anga ia ala vai par balanti ngilima tu lo matingi vai o le tangata na tinga ina faile to tole maumanga ai le ma faio na sau ona ele lava se tu pe sau ia fa alia na talo mana fu fa ele lenga ia ai fa fitai ai le fa to fa la inga o ita te loai ia e te lele sila le malo anga I tu malo ina ia maua le vanu fo leo le vanu tutusa o le taua lava leo vainga uma ina ia maua le vanu tutusa ia ua taua I la pe o le la to e moni I le sau noanga fo le a le fo isa vea mata ita I o le atunu o le e fionga le to ali le fionga ia to fila o ti alisana e ila na sau noanga na e fima za e longo ala na sau noanga le na le fa mai o le mea e le lei I uporu e ka kau fo ilanga le lei sava to mara tua de tai mio tula ia ai na fiu ta to sava I tau vai po fia kongu wa kongu o le mele e wana lu le tau va tu tau fa sia ta to market fo ile ni nai se lulu io tau va tu tau ko peka ko le usa vai inga ua sua I lano na ele o sale longa ma tu langa fo ile market ki fo nga fa le lu fo ile le ua la e wo fai ma io tu ke ro po haya ni a inga pisinisi se longa fai ma potu moele na fa le market se longa le nei time pio nai me na tau va tu tau fa fia ai ilo tari tonunga ele o le anga tonu le na o le whaapunga lea o le mele lei upolu e le lei savai. O lo utali tonunga, e te tau ona ola I to tonu o ainga mai tu malo te I to tasi. Walanga I tu safo I le vatunga le ngava kua I le make ki e kau fai I le lau mua se o mantou tu Aupito motu isa la fai o salolonga. Ai le manguia I ke le mako mai o isa taua ma fale a lupo ma e tau le manuia ia I tulangana ai o le ala tonu le a vai ni manuia. E a whaanga solo la le whainga lea o talo mua. Whaanga solo a tu inu I tua mai tu malo. Ia, tatala wale la tatala ia tātou pora si matulanga I whemalanga inga. O le toa telo le au whai bisinisi. Leo le a auto va atu. Ia mo ilan tau fo ia I Samoa awani whainga bisinisi e fia au mai e tunu I fafu. Wa ua matua si yoki ar kulanga o saunga o tātou wi a fo I o le ume. O a uma I toa parumalau. O a malava tu ai ngā I a whapena o le alongo, o le pongi. O kau le mawhapaka sau I nei usila I nei vaitau. Ai tonu la o le aonga e toi o watu ai le au whaipisi nisi ma ilan tau e fia au mai containers ma au mai e tunu I whafu. Ia rongo winga ngā o le talo mua vaisala au wala ma sau. Palalasi ma container ilan tau ia hukai ko kongu tutongi ave lava tupe nei ainga. O sa o ai ao ilan tau. O lai sisina le afu ia so uma. Ia e whaia whaatoanga mga ngau le vau ma wha e le tai. Iyo. O le tā ua la le nai e te au. O vaenga o tau la mua I le ofisa o whaatoanga e me se fo i o whainga whaiva. I Samoa ma le tanto whainga malo. Ina ia to e whaatu mati e tu langa o whainga whaatoanga. Se e alu alo uma whau. O le upomonia me se o tau lunga o le porukalame. E alu alo uma whau I whaisua fo I e leanga a mai fia fo. Sa vai le fanga. E a whapesa ola utau, sa vai foi le fanga lena ia o le whakoa o koe wa ai ngi whaisua. Le pe kai whapea whaisua ia nga kilo I lena I loa ele o mai tai fo ia no mai male ato au. Ile lanto wa ai. Iyo, e te tau I o e whapea nga whaisua ia nga o le winga o la utala. O ka he se lapo o whaisua. Ia wa whapea wa mo watu.
o le upu moni fa be wa mo watu ia tu ai nga o hai to tonu o tanto nga te fale ia o le ia i tu malo ia fio anga o le la to te fa faile leina o le la to te ngausia o ia fa faile leina ma fofoina ia tu langa fo i nei matai ai le antunu ai le to tele wa o le memo ma kwa ke ia ma ko wi ngi usila me se ia au se talia America o foko a ko va ia le ingi faisua mo wala popo a fa pene io to mai fo ilai tu langa fo i o le ufi i palai ngi kingi ma tu langa o fo fa ele leanga e ma tutia ia le tu langa fo ia iso tanto tunu i Samoa ni sila na o nei vaenga e si anta fo ile na to mo mai si an TV Samoa ia o si kengile na tupu Samoa te lole na ua si la miole to te lo tanto tunu me se fo ko inga ka vale na me se piki apu ia o le na fo i limo malu le malo ma tulanga e se fo ile sawa o le alua Samoa ile tulanga o ia e fai fo io le sawa o amionga kangaka o le sawa ia o le tulanga o le fio ia o ta vale se tanto tunu i Samoa ia ai ono wale le ia wala ia male alu le fa tua o ia male le tapasa ia itulanga o ia fa le lave talo sia le o mai mawele soifua ia te lo na wo sia so lo antole to tele lungo tanto social media ia afea kisinga ka valele na mari piki app ia na mo CCTV lu mo fale o lo ina ia pia ia le tasina fa le lave mantuia fa lo mai fo i tono se tanto tunu isa mo la o tapu nia le tulanga o apalai tu si apalai mo le ngaluenga sili fo ilea o le so sai leo se come sino leo ia o le aso fina ngalo ia ti o lava ia ai mai se a ila to lo ai tau malele ma tatou tilo antu ia eva tu lungo le por kalame wa toi o se taimi foi mana to le lava ia so po afia ia fio mai foi fai lo mai foi le fio ngai le minista o leo ma fale pui le fio ngai ia fawalo ia se foi wa tasi ia le fa fitinga o leanga se tautai ia wa feeling ia ile tulanga le matanga ruenga ma le malo me se foi o le fatu nusili o nga ruenga le malo ma le lanto komisi o le a whaatautia ma taiulu ma ave ele whaatuatuanga ile ngā ruenga taua tasi lea ngā ruenga sili tutono Samoa. One of the top is a job ia tātou Samoa. O le komesina o leo ma whale pui ma le tua. Le sa tua ile foe le fionga fo ia fui avairi ili. Iken kail e ni tausanga ua tuanai ia o nā lua ia tātou whito ai ma le whaama vaenga whaafose ia ai tautai tolu mai eila ia lea e nei komesina ma lango le sunga le tamaita ia Bali Mona Lisa ia o le fitalinga ia au pau ia ma le fionga fo ia whamasanga ioe Samuelu whamasanga le sa o la tautaina mai le whaurulunga o lantou ko mesina lango ia manisi la fo yo lantou sai le faulunga o le matanga luenga o leo e mesi o fale pui e taila o le na tala le avanoa mo lantou po o se tasi fo ia ave ile fa tu tuanga le fainga malo e mesi fo yo Samoa ia ma le minista o leo ia eso tau au ile fa tu langa ino le tu langa ile taiulunga o le matanga luenga o leo o le so fina ngalo o ai te tau Wai te tau ona tūla i le nei taimi. E le ua ofisili nei e tu inantu e. Whai mai eilo whina ngalo masau oi wha te tau ia mana tua. O le tātou ia na o se foia e whae e le tau. E a o hai lava o iei le feelinga o ilantou wa aver wha atua tuanga a le matanga ruenga o ngā ruenga ma le filifilina o le komesina. Ia o ilantou lava lea ua iei le wha atua tuanga. Ai o le ofisili e tūla i wha pia. Wha matau wa tatau mono meo na tu la isi tamaitai le matanga ruenga. E le toi nama le laina le te leo CEO tamaitai lea ua iai nei. E le te leo matanga ruenga. O kiro ero ruaipi e ke lea kumakanga ruenga o lo tai ulue. Ia le tu pao tamaitai po o tatu tua whawhine fo ipo o tina ese le taua. E taua walanga o avanoa tutusa. E te tau lava o a pengifiki e kakaunga mawere kama o pengifiki fo i e kakaunga mawere teine.
Ele fa be foi le a me o tama o malosi a o le tene o tulanga pe ona ia ile ma fa o tatu sa ia ona fa be mai la ia le o la o lunga ese se tulanga ave ini tama ave ese mai le ai o le fisili ia Aupito o le ngaluenga le fa komesina o leo o se ngaluenga e tatau ona tatu tilo le temile nei e tai muai se tama itai tu lo suafa taulangi e o se ngaluenga e talafea unga lava le ave ia o le fata o le taitainga se tama se ali o le so fina ngalo e o mi mai lo fina ngalo ma so awala ngolo te va atu e au fu ina le avanoa ma le pa au mai le fio mai minista o tanga tatu mo le Pacific e lunga le tanto avanoa ia so for really tasi ele fa ina le mana ia fu e mo fa sina tanto to mai fa so ala titi feleni to me seve ma lo le ma vito mai nga te le ngalo ense Mississippi ta se to lo va ma le to ma futanga e lio hante ia nga te le ia o si o uso ia fata le va ve ma le tausi le ma futa mai fo ile nei tai mo le afiafi fata ta manti ma le tausi mai se fo io seta fa so to loa le fa seu ia mo nga lo fa mo moli mo fada Mosese ia nga te le le lanto fo I panel lesa ai o fisili le na le o tu ina tu so fina ngalo e lua fisili fa manta wa tatau ona se e lo le matanga luenga e tai se te mai tai o le tau fuala o ia fa fisili ma le va vai ia e le sui komesina le sunga le pali le tamaita ia Mona Lisa ia le sa ska ko vele upe fulen le sa fa tau pepe mai si susonga le sui komisina ma le nenga luenga fita ina u fa ma vai fa fu se il komisina sa ia ia ele u lava ia le nei taimi o ki ka kausanga to kausanga lava ele u lava le tausanga le nei prove mai ai o te tau ona tatou avele fa tuanga I se tamaitai ia o le isi fa fisili o le vala lava o fisili le e o le ngaluenga ia tau ko mesina o leo I Samoa e pe I talafea unga ma se kueli ia le se e o seli o la so fina ngalo tatou fa soa ma tatou fitongi ia I me le e te tupu matangi le wa a Talofa Voucher ya kensi Ioe, ma le tanto tusi o koe whaia kusi e se uso o le amere tūlanga I tanto tusi te mine. Tia kalolo ma le tau mafutanga, ioe e ngata I lea o Ioane en langi niwe whatalo whantua ngata fōisonga whawhia ngainga. Ia Ioane le pua ma le whaletua ma outou umalava le mafuta mai le nei taimi o le whiawhili tanto purkalami. O le whawhisili le na. E sili atu ta mai tai fa mauni toi toa. Yo mana ia. Se lau pasin. E sili atu ta mai tai e fa mauni ko no ngola le wingo lo so no. O ki fa sa ka ko hodi. Yo. John Reed. Ole alo fina ngalo la tole mafuta mai nai from Arlington, Texas. America. Malola ve tole mafuta mai nai le motu tele o le atunu tele o America por malo tele. Be ave ya u fa komisinga la se ko finga. E fa mal te fomo o le to finga o le komisina o le. No winga ula tu la fono mo te fia e se le po uma o le mata mai la vai la komisina fa solo mai ki ro e pe ki karusanga foi tauna la vea I foi male minista lio hato le tamai tai la o komisina o le mo ia mai o talafia ngai le ma lai sa mata iai I single tanga ia malo fa tai ke loa ia ia tau te au foi ai ai fisili mai o ai ia o ia le to mai o ai o ia le fa tuanga o ai o ia le to fa o ai la utilo hantu le ngalo le ai me se fo yo ilanto so tanto tu no I Samoa e lo la utala o le kungu nge Samoa ile nga o lo poko fo ile ele na o lo poto lo waitele e mo mia ngalo e mo o mia fo I lau whaato whala inga. E mo o mia lau whaato whala inga. Hane whaafunga maua si o tātou tunu.
au te fia whaasoa i se tasi o information sa o maua mai se tasi o lua wo leo mamai. E la ale whailolo na suafa. Ai sa ia whaasoa ia te au le incident le sa tupu i loto anu. Tau mana tua fo ile taimi fo ile le na vevesi e la kapi loto anu mawhalawha. Ai poloka ye loko angu ia le ala tele matulanga whapena. Nana tau sila umawana live mai le tele o tūlanga sa iai. Na whai le tala ola uolea, sa ia whamatalaina, sa avea o malo malo. O ia, e antoa i aile to alua se fulu o ilantou, e iai lai sene ilantou te tulou. Whaonga ina le la au mahalosi, to tono le metanga luenga o leo. Ta ua ia le melea. Eyo, mana ia si info lea na mai si au. Mai le toa te leo ia na alu ia ile le feo ai mai matulo mala au malo si ma le te leo ilantou fo ia. E whamaila na tala na o le toa rua se furu lava ilantou. E ia ile lai sene e whaatanga ai e whaapaina se la au malo si. O ingo kamanga le ke le ngau yo so whainga fo inga e matulanga whapena. O le winga o lana tala na whai mai. Ina ua mana tua le taimi fo ia o komesina ia le fo isa komesina o leo mana tua fo io le fionga ia fui avairi ia e sa mai America New York ia e tele fo ia tūlanga e misi fo ia kalangolo ia New York male ia o kama isa o le fai supua mantou sa vai o le tamatata o kama ia au tama fo ila ia e tele haina il fa ngainga le use of force tūlanga weapons. O le winga la o tala noa tu ai le vahenga lea. E iai o mai le to i le fionga ia le fuia vaili ili ia to mai maanga vaa i le tu la fono ai maise o le whaonga ina o tactics ma o so whainga o uma vaenga e mo'mia lana iai le to mai. Ai whai mai le tala sia ua leo lea. Ina ua lunga malalo o wa kuku mai la ua amatau le a o le tūlanga fo ilele e le fo i loko angu. Ane tua fo ilanga o Samoa e pawalo le meanga fo i ingi usila mala to whainga whaakolo ne o kako pea ala. O vai akula le ai le kumama inga e le fio anga matau le a me se fo ile kumu. O le a whaifeta winga ma leo. Ioi, matulanga. Whamaila na tala o inano na iloai. E te lea se mo o mianga sa iai le fionga le komisina le tūlanga o lana whaato whala inga. Mai upua sia o leo na ia whamai. Whamai na toi tau vare whonga vaa o toi tau whesopoa ia tala le komisina sa iai le natai me mala sui komisina. Lau le ta ua fo le fionga le sui komisina. Ai e antangia mai o le sui komisina sa iai o si tangata e maua ar whaato whala inga. E mo o mia te le itai me luka hai le tai. Tu alalo antu le sui komisina iai malie. Afe mai ai whanua lo na whina ngalo. Ka kia le whaonganga. Ai oi mapu le whale. Whaise so alo pulenga. O lai ua whale mai le pa ia o le whioanga. Ia tu lau fo ia whio lo whale alo ma le sua se yuli. Ame se fo ia o lau ofo ma le whtalai ngai le mua le tui antua. Ia e kasi ia whamai ua sa ia le whina ngalo. Le nga o vili kua e tasi ala le tangata ia le authorization o le tūlanga. Fo le nga iyo e mai lava. Ia nga pāro mwhanga. O le tala lea sia ua leo. Ia e pawara le tangata e na te overwriting a mai mena. Ia o le fo isa avea ma taita i o le malo le na taimi. So e bawana o le kōro lai mo mia. O na whaongaro lea o le use of force e leo. E whasanga. Ia o ka ngaka lea la whita uiku so leo mai ia le tongu lonto anu uma pea ala. E matulanga whapena. Au leo lea whaonga maru le malo. O le info lea le ua whaasoa tuai. O na e tā ua. E tā ua ia i tofinga nei. I manga se se whaapea mai wa se laupa se ngesonga malama le tūla whanoma me uma. A le isau whaakowhala inga masau whaukanga maskofa mai maukaimi. O pumoni ia. E a whamai whai atu ama le whinau atu o le sa sui komisina na nai taimi. Le ai. O te le tari tonu e whafo whaapea le tātou whaafita auri. Malia mai. Afe mai alo whingalu kongu. Ke loko ki a whapea kur komisinga le sui komisinga sa ye. Sa uia ilano malau o fo mawalunga. Ai o mai ka ko whawhale. Whawhale ia whapupu ulo le tala.
ia na na finangalo malia le tu la no le asui komisina ma ila to sini al mtanga ruang ia no lo vai la ile taua ina o fa fa le matulanga ia le na to a faita si ai matulanga le kasi ale va fa ko nga makai ma a ai se sila uringa i fa me nga vese pa ma vese me nga vai le menga a la o saule ave ia pulenga maluali ona o soala o pule le va fe no lo o le tāua la le nā e ala iona o tatu talitala noa i le langa i le se kamai kofinga. E le whape foi le ioi. A mea wa e alantu e kau waku le ngā pinge i, saulau le ngā pinge i. Kau mai au fusipau mau pingi mai sa pangi si me ka milo mai i. Ia mare kau la lolo pe lau e wale mawhaina e sa vali sao le meo le au lo mara siriva o pingi. Ona whape aila ia. Le aila o se lau pasene o le tūlanga le nā. E mo o mia foi le tō whāma le whautautanga. Wa mo mia le anga e o ta o leo papalangi. E umanga ka loka ma soonga ka whaikangaka. Tongi fea kongi fea. Nga ola ia makala ko ki vir whare. E rengi la ko whaingangu. O leo tantou Samoa. E ta aui mea umai le tō whawhea loloai. Ai maisio le whakerisiano. E umanga whai au whainga. Mai koe saungi le ke aru le whongor kongu. Mai koe saungi ke aru le loku le asa. Ore e ngale na. O leo ie. Le si kairi sole atunu i whafo. Tati e anu sila wawa tele tatu tama whanau foi. O pe iaru si kaili. O whawa apalai whato whalainga. Wa te le foi le swinga o ngiu sila lantou ia. Ola opo moni alea. Tasi foi le nei atunu utu lou le whafongan. O lo u ingo ia ya mionga leo foi sa iai. Kaki whaia whangan whape o le whailonga langu ia. Ai peitai, o le toa tele o nei tama whanau o Samoa. Le ito tonu o manu o le malo. E mai se fo ia se uso le whionga Samoa ia po o le uso ia siki. Ia mai se fo ia papaloa ma le toa tele o i lantou. Tama whanau o le tantou o tunu. Pe o ngai uso la ia tu lo o lantou suafa. Lea e tai mua ina le tūlanga lea o le tua vanoa ma le whailoa inisi o leo palangi. E mafuanga ka fiki maula vale maku ka miki Polinsia ma ka miki Pasifika. O le kouso o nga kako solo fua ma le tauso o na whaia. A whaio le a ave tamai lota. Se ave loka ngungu an me foi leo le a koe fea, koe whaia i makala, koe lau, koe whai ngoa i le kakaunga whai ngoa iai ma tūlanga whapena. O vaenga whapena e mo o iai foi le momianga e te tauai ona le lei lau whaato whala inga. Ia, mo ai umailantou o laiwa shortlisted le tūlanga o le top job a tātou i Samoa. E le minista o leo, o i le matangaruenga o leo, le foi le komisina. O ai lava o le antasi i le whaafitinga o anleanga. Ia, sanga iane ai o le tai. E ile tala le tusipa i au te fia iai. E oi, whamai, e le o le fita, e le o le malosi. E le o le fika e le o le malosi e le o le paua e whaisia kako amio a o Samoa o le antunu e whaavai le atua. Se o siau whaakolokolo ae. O siau whaakolokolo a malau whaato whala inga. Ia? O inai tautou te o i manuia ma matulanga uma. Ia awa fo ia le taita ingo sio tātou atunu i Samoa. Ia, ko laki ai la tauna abalai o i lava a taulu e taunu mai le unga o se tamaitai. Tātou sapasapai ma tātou si o tama whanau a Samoa. Ia an taulu fo e mai ahae o se tasi o se alii o le nālawa fo i tasi. O wingi umai e whapea mai. Se wa si fo i wa si fo i pai e whaasa vali ia la whaile ai. E mamau ale nantulanga. Ma le anganga u te loa ia ile feelinga ia asio tātou atunu i Samoa. E me se lava le tūlanga i le ngāluenga whaako mesina leo. Tātou atu tātou malolonga lea. A fo i mai. Tātou me i whaatala noanga ma le tātou maua Apple te loo silinga se avanoa le tātou le fionga i le minister o tangata tumotu o le Pasifika. E o le tue whaua le vanga whai o le tātou porklami. A ua te alu ese. E umu whaine tātou whaafisili tāua i e te ono manu māloa ni nei whailonga. Ia mai le tātou Pacific 40 mai se fōi o le Talofa Voucher. Pea fōi mai le tātou porklami. Hi, my name is Sora and I'm from South
The reason why I love Talofa Voucher, it's easy. It's super easy, it's convenient, and you can basically order anything online for Samoa on your phone and really right here from my couch. It's that easy. You just go to www.pacific40.com and then you select from a variety of services that's available on Pacific 40. You can even select a shop that's close to your village. So if you're looking for a way to help your ainga in Samoa, this is the perfect way. Pacific 40 Talofa Voucher. For you, for me, for Samoa. Ia le afionga faso tauloa sa msaili o le purisili ia o le tātou kompani o le sky ia mai se fo o le tātou unanga ia o le mau app le mwhaiona whai e o whātaunga so sei tū lava lalangi ia e tēne whanofo lava i lo whale i New Zealand, Australia, Amerika maso sa tenu ia na o le omi lava whaunga ai e tātou devices o telefoni, laptops, maisi lava i toa i ngā me whaitino me o devices ia ai tutongi ia whaunga ai nai lau credit card ia peo vanga tā ua e la fionga faso tauloa ia ai Fatui nei avanoa lau whionga whāsou ia i tūlanga fo i wale sa uni le toi talaino tātou podas ia o le wha moe mo Augusto i September ia me se foi ia o le fo e wha manatu o tātou da hou ia tātou Independence Day pe ia inisio vaenga ta peo nai whalau i loa ia e fo i se so ta inga fo i lea le tātou mau app ia inisio vaenga ia i le toi talaino le tātou podas i le masino Augusto. Alo, whasai lava. Ia, tāua te lele i tūlea o le tātou mau app. Tusa e Taipei fo asi directory. So mo tātou tangata uma o tātou ainga uma le la atoe o mai asi mai pa matala e tātou borders. E ma fain fa ana le mau app as a directory. Awa le wa tele pisinisi wa ia. Ele mana o mien fai fa tau. E ma fai ana o tilo po fele ia le pisinisi le. A fa pe fo ia ese service lo mana o mia en fai ana type tono le o le mau app. Ia po le halava le service le po le oloa le mana mia ona lisi ma le mau app ia pisinisi mai e mawai e ta mai foi ma le location so that te mafai ona e susu sa o ia pen fai foi ona telephone ia awa le lisi ma lato numera ia ma lato oloa po lato services and products la e fa ta ia ma e o le foi e sa unia tu le mau app e to e welcome mai tato tourists awa lela a fio mai ia o tamfai fo e promote tatu i le tatu airline ma ia make sure au mai tangata mai tourist lai loa wa o tangata o tourist ma tatu tangata mai fafo o masani lava i toina technology ia ama na fa la wilo at o maua fo e Samoa ai o se technology na fa sia lava ni Samoa Ile talano ile talaino tātou podas ia po i se fuafuanga vo ile le tātou mau app se partnership with hotels i tūlanga vo ile patitainga le lato o mai nei ia tatainga me whaiuna soani tutongi mai ko ngā me whapena ia mai se o le vo ile tātou service vo ile ma tātou restaurants o kaino me ai me whapena po i se vaenga whapena e tau titilo ile mau app sa o le ia le wa amata taimi nei le wa already ia le Taumesina Island Resort i lunga o le tātou mau app lela wa mwhainga tutongi mai ia meo vouchers pa whapea ini se fia maua le accommodation and whai fo ia ona book mai lunga o le mau app ia lo whana solo fo ia le au nanga isi tātou whai hotels mo accommodation tai whaso ia la fo tu ia la vanoa mo sau nanga muli ia inisi fo i o le au nanga le tātou mau app Alo, whaftai lava. Ia, mo le sila fio tātou au mai moa. Ia, o le tātou au nanga lea na whausia lava i nei Samoa. O le mātou lava wha moe. Ia ma whai ona include uma tātou whai pesinisi la iti, pe te tele. Ia ma whai ona lātou whaongali technology lewa wai taimi nei. Ia mau wai lātou pesinisi. Awa e whainga tā lava le wai taimi nei me se lava le ka ko viti. Ia o fia tele whaala lo atuai. O pisinisi lava le iei o pisinisi Samoa, o lātou o loa le whaatau, se lau pasene o loa o se lengi le maua mai, e toi alu lava i le tātou i pisinisi e whaatau a lātou, e le o iei fo isi tutongi mo pisinisi ia, le alai whaala lo atu mo tātou pisinisi nei Samoa, ia, e whaino fia lava, e free le registration,
e le se tatou monthly fee as well. Ia, e tau mawhai lava ia inclusive tatou technology. Ia, ma se talanga puule, paftai lava. Ia, paftai. Le afionga ia faso tauloa, Sam Saili, o le pulasili, le tatou company, ale Sky ai. Mateli watu, ili tatou fisau tu i New Zealand, tatou Asiata. Io ele tanto maua amp ta sile na o nanga taua vave to e family loto ia na o lo one way lungo le lanto website o le lanto app le maua amp ia awa fo ia ni fa taunga mo e isa mo mnisio o nanga e mo mia ia le fafso dai faftai fo ile faftelinga faso to lo semsa ili male lanto fo o nanga tablo watile o se fulu male 2 minuto te nei jula e ono ile totua alle BluTV me se fo tanto proclame o le Tautai ia ile le vang fo ile fiafi to tele ile lanto le fa lio lanto fidangano me se fo ile lanto tupu muli au io e ma to te fatu nanto Mona Lisa papali ia e fatu to Brookfield merbon mana ia io e aure nei lau ta mai tai ia ai fa mai fina ngalo pola smingo io fa mai ia e pia matango fia ia se li e ia le vaenga po le tato komisina fo lo perfia tu ia e pule hasta fune lo no fina ngalo io e le fa pe fo io ai sa o ai le sa o tulanga tato ia na ona fa ali manan tu lava a o lo ia le committee wa ia le fa tu tuanga la tote sa ilia o le tau ia te o le mau o le to tele yo ilan to sa apalai o i e tau mai ei se langona o lo o matua fau masoloi ilan to wenga va amato mai o tanto o alo mafutama fana o tanto o tino ilea to finga e tau ala o le me piko silianga ka ua o le me tau tele fia fa longo iai o le fai mai fi o fa galingi se apalai le ma se sianga va masakinga fa longo nantala fi we fa dadi ele me se sianga va a o le me tau o lava le ma ua tua ia o le wa tapunia ia ila tau sa talo sanga e te o tele atu ia pe na o le to fitu ia pe to valu ila tau ia o le kasira vango ia e fua ia fa ko fiku pe ko valu ila tau le ua fa ngatai o mo tua tele la volnanu mera no winga e to adele ilanto o lo iaile to mai e to tonu o le tanto o tonu ia la to te fa foina le matanga ruenga ia le ngai kasia ia le fo ia le ave ia ile feeling o le nga ruenga ia to tonu se tanto o le si mata upu fo ila e manua i Samoa ma fa ilo mai o le tulanga fo ile mata upu o le paurulunga o le official tourist e po le ftelenga fa matuainu le fo o lo tu le foi po sa ave ma CEO e ma tu fo tele fo ia tua patatua o le mata upu malave lave o le mata upu le ngato tua inga anisio le ufinga luenga fa sanga le CEO manisio tu langa sai ai mai a fo ile sa ile linga anisio komisi su e mai la to sa ia na sa waile o le tala fo ile fo mai le o lava mau ia ma fa maunianga e fa mauni ai le tulanga santu lai mai ia le fo ipe tau fa te ia tu le au maingo le sitala i Samoa ia o le o fa tonu ina fa muta le lana au nanga matulanga a o yai ia tele lantu antu o patatua o le mata upule ia ai fo 11 no ma fa na mo mai ai le fionga le minister na tu fo le vai so fo ia e tatou te so ala upule ma fisilingia o le atonu le mafuanga i tu antu nei mea ia walanga le sauli si su enga le lava mau ia ale o faile fai unga le kabineta man ni se le fai lo mai ni se tu singa i Samoa ia wa fa mai a lava le contract matulanga foi o le ta iulunga o le matanga ruenga tu wisi ia mo Samoa ai e foi ni so ilanto o filifilia e fai ma fa urulunga o matanga ruenga no ngai tele swinga o iai ia se o tantou a whainga malo. O le tae ona le lansa mafuta tuai le whale o Samoa i mangele. Mo le wha moe o le graduation sa le OCA, Oceania Career Academy. Le sa iai le tantou special exclusive le sa tu inantu i le tau le wha. Ma le wha tala tala noanga manisi na utou sila mai iai. Ma le tua fo i o lea onga leo lea onga wha kamuta mo le Pasifika e lalo le taita inga le fono. Lela iai le vaenga leo le Oceania Career Academy. Ia le fai pa anga fo imaliti on marketing le fionga le OPPT le junior tala ilini.
o alo lama tama whanau o le Pasifika, lea ea o tau winai, le sa whatau nuina i le whale o Samoa, i mangele le lantou graduations po le whaunga. E ai filo i matamaitai. Samoa le wanoa o te whaatala noangai, whaatala noa inai se tasi o tamaitai, tala vouia, o le soifua o le tonga si a whenelea, na o le luas furu whatau sanga. Ai o fili o whau mai le level 3. Le ngata fo i leo le alo fasino le pepe le tali ia aso ma le to telo i lantou tama whanau. To tele sa moa sa whauna i o maua lantou level 2 po le level 3 o nisi o maua lantou level 4 ma le tuala level 4 la le mwhailonga e whaiala o kongkala ke kamuka ma haya tangata mwhaiona whai ngā luenga. O lona le lei la o whaalongolongo antua e maiseo sa unuanga fo i le malamana lela. O le tūlanga lea e mawhai e umanga e whau umai. O la ua whakarikari aku o here ngā ruenga. Wa iai le kongalake whakaika inga kai peo le Feleka, le Fletchers, e o a uma constructions a nei ni usila lava ia, le tele malena noa. E mawhaila na maea o lea ua whaipaanga lea onga, maa vanoa i kongalake ke kele ngi. Ege sau, o lea ua taiti antu lea vanoa i te aru e whaiai oe ma supervisor, fo mengi o ha uma tūlanga whabena. I lea ngā ruenga ma lea ngā ruenga whakamuka. Ia ma build tatua i lava i nālo confidence ma tūlanga i lau ngā ruenga. E so apprentice fo ile le whaataatia ma whaatūlanga i nā ele nā konkarate. Ia mahalua ia ile lumanai. A ele malia i lau level 3 e ma whaiona e doe a onga mo le toru tausanga mo le level 4 whakamuta. Tasi lea paketi pito i te le i tonu le paketi le sa au mai e le whainga malo ni usile nei le leipa. A o le fuafuaina o le whauina o whale mo le isi se furu tau sanga. Rono winga. E ma whainga vae ma whainga e kilo e ongo whaamuka le isi ngā luenga manisi careers maybe in the next 2-3 years bo le 5 tau sanga. Ai baua ngei o le ngā luenga ke kilo ia i le lesi lua se furu koru se furu tau sanga i le lumanai. E alu ai lava i lunga. Tūlanga tau kamuta. Le ala ia ina i mawhine. Ele na o li ila ia i kamalea. Ele whapeka urur kamuka ka ko whapena ma fau sa mo fui. Aloro inga li o fike ma whai inga amongi i li lau papa. Langa tatou tala noa i kamuka whasa moa ma kufunga. E kau mārua mai se kufunga ma sanga au whai ngā luenga. E pi tatou te li lifa lava i le tu pāoli. Peitai, o le to mai, ma le levo le ua iei le tūlanga ka muta i New Zealand, mai sewa tunu i whafo. Computer mea uma. Ia le leila o readinga ma lau whaitaunga o le antar whale. Ia wale wha tūlanga ina o tūlanga i lea fo i matata, ma lea o le la sa whataunu o i le tai ona lela. Ia mo le lea ngang whaafteitele, i le TL marketing le fionga fo i le pep tele la ngata lea o le sotanga ma le Oceanic Career Academy. Ia me se fo le la tau wha moe wha le tua i le alo whaiva o le whanau ma nisi o tūlanga whapena. Tātou whai ula ia. E ina ia tātou whaafisili le tūlanga o le tātou au mawhauwhau, mana tua o tai au, wane e misia le tātou tūinga lea e whai lea soa tai au. O le tātou tūinga tele la lea e whai lea soa tai au. E nei le vaccinations, e nai mangele. Lea la o le aise sila mai ai, mai tau le lei lava, le anga iei le tātou whaafisili e tu inatu. A e te tali ai, e a sa o lau tali e tu ina mai le teimile nei, e te alu watu la ia te au. E first come, first serve la soa tai au. I o i mangele le tātou tūinga lea, e te ono mauai, se ticket, e te mata mai mo fuai. I le taalonga ale blues ma le brumbies. I le asoa tai au, i le tātou whaapitoa lea vaccinations, mo le tūinga mua lua, ma le tolu pe whailo boosters, e a mai se fo o tui mo le whanau. I le asoa tai au, i le taulanga whaatau i mangele. Mangele town center ngwe fefole le tau wa tata mai langi le leila so tai e te sua tu la le vaenga fo ile le leiluma mai fasanga mai anga o le pack and save le pitole fa ile fully market e te le misia la vai le so tai o le la e fa longo fo ia matatu filo ia e le so antai e fiu atu matala tu yo au e fa bela le fainga o le tatu wa fa fasili wa le tuinga le felo fani sambo mo tau e la tatou fesili e fietu inatu e te tango e mante mai o ai o le amanu malo e le talonga na nei na roinga
O le Chiefs le la ta alo ana nei. Ma le Crusaders. Chief ma le Crusaders. O le la fa mau uma I lalo ia ai e tu ina mai. Iyo. Lo winga la fa pete mau fa maru no tu vanga le fa tare va vema ila to le fa foto o kilang. O winga ka le peng fiki o ko tanto ta ele tato fa fisili le. Ia fa pe fo ie walanga ole tangu nga o tato fisili. E te lo tu tai o le mele te ia le tu winga le. Ia ma fa iloa tu le lau mate le la fa mau la lo ai. O ai malo le talonga na nei le semi-final mua. Crusaders ba le sifi. Ia po le matai. O ai manu malo. Ai o ai manu malo. Longo winga e lua la ia vala o le fisili lea. Ai ala tutai au na o lo fai atu ia te au asiata ia o ulea lengo o ai le ini au ai. Ia e le taulia le na vaenga. Ai alua tutai au te whabeantu o ulea na malo. Ta umai mau ai. O ai la vai sao pe lata the best nearest. Fonga no ngala the best nearest score. Akaikainga. Afa pe te fa pe mai e malo le Chiefs. Akaikainga. Malo le Chiefs e lua se fulu ile se fulu valu ale Crusaders. Iyo. Ai la tu rola ia le taiao. Ai uma engar ka longa ngange ia sau e malo le Chiefs. Ai malo enga lua tasi pe lua ili se fulu iva o ele nearest le la talata li tatou I ai ono tupu nanei ia ole e maua le ticket avelo ai ngai te mai moa I le talonga ale Auckland Blues ba le Brumbies ile aso taiao e te manu malo I le tatou tickets le na ia lono winga tangola tu mai u sikoa I lungo le tatou a screen le temile mai eu skola temile le fo ole hanga luele tanto producers mai lanto le tanto e fa mau uma e te ru tu tai au ta watu lo ngo wala ngo le ole au no fo tai au e ama screenshot uma matalia o to wala au mai no winga la fa pe ke la ku ka u ku lo ma kir kai au ai sia ki ku nga ele ai tele I mate mai lunga e na ole temile fo ile nei io e ma wa uma ila ko fa ko amake mai wa umar prokala me le taulia ai mo na ole temile nei omi me pe fiela o score o ye malo a le afo ile score manu malo ile au le semi final mo ele va le Crusaders ma le Chiefs o le tangata la vai sa o le peti mo le so tai o su tu mangele le tuinga le fai ai na le town center mangele e te lu wantu o lau te ai fa ai lo antu o au le nei asiata o lo ingoa o pasio o la tali lea o au foi le wala talata pe o sa o le leila o mate ea ona a au atu ai na tasi tatu tickets e te lua o ai malau peli e lua mata matai ea ele tulanga o le afa mo afa le lei ea ele Brumbies le Blue ele Blues ele Brumbies ele aso ataiao ea au te manantu o le tatou felo ia ila ia le fialo fani vaccinations ele aso ataiao ia ifo le tuinga le fataunu o le South Seas nai o tara ile no fonga masani pe ona faia fo ile luva yesu teruai ia fa pe o maula a wa o le tuinga ele it's a walk through o le tuinga o I mangele e mawhai ona e drive through ia mai walk through fo I fa bea o whai lau wha tau le shopping center ma le fuli makeki o le lava lau pakeki a fea tu e whai lau tui maua lau voucher le back and save po le New World e wha lava I wha tau ngā mō le weekend I le aso a tai au ia tau runga le tātou programi o le tautai e le nivanga o le afiafi auritia le tua whaafitaitele mo wō mapaanga mamaya le tātou BluTV tango loa o omi lau like ma lau share le ni taimi mai lava le asonga fua ina matua ia ainga sa maua me se fo o le tau au mai moa wō mamaya le tātou BluTV Simone Tangiloa me se fo o kala luapua fui mono me se fo o Eugene golf spesi tama le tau mafutanga kava muri polo mahalo lava le mafuta mai nganta I lea o mele naite Vaetolo ui le mafuta mai fo I falaniko mi tai toti ma le tau mafutanga e fa pia fo I la pira sa tui mahalo le mafuta mai fetalai sa fa I la unga ngase ngata fo I lea mole tu fo ya misi e tea lau fa mahalo mole sunga I le faife au o le sunga fo I le awa o ia tito Luaiva tito me se fo le tūlanga I le award le sa maua mai le official leo tanga wenga leo ono se ngā ruanga wha sa Maria le sa ia whaia
sa ia se fe mai se soifua ia o se talavou foi po se tasi na tau foli foi le tulanga o le fa mai ala volona soifua things he was suicidal or something like that ia o le acknowledgement mai le matanga wenga o le murukau fa fitai ele songa ele fe au ia tu sai fo yo le nga wenga fa sa maria e o fetau fo yo faiva ia wef pai ona e la vea i mai se soifua ia me se fo yo nei vai tau o le soifuanga ia e le fainga tau filifilinga fo ia fa nau mo le fa ma romra nga fa fitai tele june tui fa fitai ma fto mai ma lulu vai tolo me se o to ma lava fa italia fa ui jo tu senga ma le tau ma ftanga mangaro se la manga o le tau mali manu wia le no atu weekend ma tu ngoma fai mali Asiata fa le maru ma le tau tua lau BluTV ma le tau taiae fei loa i le asonga fua le mea soa sau soifua mai e manuia Faitalo fatu sa mo le nei taimi o le aoli e le avanoa fo i le nei ua maua le tantou BluTV Talofa lava, ma lole soifu mo malangi mama, and a warm Pacific greetings. Ia leo to sila mai Samoa o leo o sau e yasi mai le Tasi Market I nei papakura. Aka peke le lole address, kai ngo fienga fuka maole address 1 bar 182 Great South Road, and it's here right in the middle of Great South Road in Papakura. But let's go inside and check out specials or what they have on offer here at Papakura. Awane ingalo e yai foi lisi la in Messi. It's 1 bar 2 Triangle Road in Messi, and they also have MoneyGram over there. So let's go inside and check out what they have on special. Breakfast crackers. Leilua. Yai le pusa crackers le fale. Oka le fai go file ko singa le ainga. Ya le mankaya. Ya baka le masi. Ya la mai le afternoon. Ya fai le sua masi. Ya fale o e fai ko le ki. Male pusa masi. Only $12.99 here at Tasi Market. Wow. E ke whiwa le mai yaso ako. Kau sami I le pusa masi na lea from Tasi Market here in Papakura. Po I ofo I Messi. E fai